Dengan ditama, ditanak, di Espiritu Tabituwa. E gracia de Tuhan Jesus Kristus do toko, ginaban di kiningan, kebisan di Espiritu Tabituwa, mempai na Jesus sabi-abe. Tabi kami melamai toko, tanaw tagazo di Sancti Matthew, Apostle Evangelist. Badi sambayang toko, da tanabay na diti. Hapon toko, teka makitong toko di Sancti Matthew, di sambayang toko, untuk sabi di pakinuan toko sa sandi, untuk na pakinuan di Ecclesia da toko. Tabi ngabi ka ng mga kundo sa ngabi da toko, kapapatondan di da toko sandi, na mamalamay di katapatan tahamla di tabi ituwa. Banga kunzo, da di kaningan tabakas, da dezo ito pinay ngabi, danok midoso zo kozo, id pamusaban ngabi ko, amid mos ngabi ko, id nunuy naiman ko, amid nunuy aw ko nangazan namimang. Mazana sa ko, tagazo kozo. Ito na pogi na makinsiyan zo di Mary, yabitua pentihambus sa hangay. Sabi habilitas sab sangting ave, desu tapinay ave, dal sumambayang montok daga, dari Tuhan kiningan datoko. Kikasenan na dada datoko kiningan tabakas, mamahiyang na daw sang ave datoko, magavit datoko ng kabasizan selacul. Tuhan kasianay no. Kristus kasianay no. Tuhan kasianay no. Kabantugan na di kinaingan, di takabas kozo. Pibabasan da Tuhan ngavi tangabasi, kagiginabo da di tanah. Bangazo sakay diyaw. Manungko aw gigina sakay diyaw. Sumamba sakay diyaw. Membantug sakay diyaw. Manak sakay diyaw da kapanang katawadan ngavi. Bontok kebentugan nu tagasa. Tuhan kinaingan, laja pensurga. Oi kinaingan tama tabakas. Tuhan Jesus Kristus, tanak nanak tentoison. Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak ditama. Mengiduko di dosang ngavi di pemagunan. Kosyanay dari dagay. Mengiduko di dosa ngavi di pemagunan, taimo o sambayang za. Binohikaw ko dari abananan di tama, kosyanay dari dagay. Tu izizyaw no iiso tabitua, izizyaw no Tuhan, izizyaw no takamas kozo. Jesus Kristus, miyampai di Espiritu tabitua, idi kabantugan di kinaingan itama. Amen. Kanong sumambayang. Oy kiningan, imyampay ko siyanan aw mihaboson, non siko, mamhi sebagai sanghun apostol di Sancti Matthew, imaninimong sukay. Panak no, doon natugok di pamitanan kapikinsiyanan daw, kanus kinadadok bosyan, damigit tugyot tumanod diyaw. Baza di Tuhan Jesus Kristus sa tanak no, imamamasi ang mamalintam yang pay diyaw, di kapisan di Espiritu tabitua, isa kinaingan, bontok sa hihinaid ay sa kapuson. Amen. Pembahasan mantat disuat di Sancti Paul dari Tuhun ngawi de Efesus. Izo ituhun pinotolungku idi Tuhan. Mokin sian diozu do mama masih imi padan do kinapamahavan diozu. Pogito toboy kono it piginabaan. Id au monongkuda dau kozo. Kohudan om katabasan. Maino o saviavi di anu diozu. Dugumompi di pisaan di spiritu. Miampai di pibabasan.
ipopikagos Diosu songovian. Kiva iso tinan, iso spiritu, miaga do saviavi ko donohou, dot iso om i o kahansanan di ontok hovo ko i. Kiva iso Tuhan, iso kotumbazan, iso kopotsuan, om iso kinoingan, itama do saviavi, itso ibau do saviavi, maza do saviavi, om itsuang do saviavi. Sundung ima do ingka, ngato iso do toko, nganonuan do dauson di, do bagi do gracia. Nakatak miaga do nokobi, idi Kristus. Om doit vokon, tak nopo disido, nga do apatut, iziho do apostol ngavi, doit vokon, profeta ngavi, doit vokon, papabal ngavi, doit vokon, mohoingon o monginya ngavi, moy do isang tingavi, songovian do adadi, do iso pisompuvan, it kalaja do kopenumpuanan, mama ditinan di Kristus. Itlahan ditino do savia vitokau, do mikot, do pisompuvan, it kotumbazan do tokau, om itoyhan do tokau, ditanak di kinoingan, gisom i do adadi tokau, dituhun poing gonop, no sukot kozo, miampai di kopenuan, di Kristus sondi. Ibos di Tuhan. Bos diohono ponga, humabus dumaut dosom pemagunan. Itavan ngavi, papabal di kabontugan di kinoingan, om ikinavahadon tavan, popokito di kinalaja dohongon ngavi di sido. Tadaw sumubohi tadaw, domaganu di susuzan, om sodop sumubohi sodop, do papabal di abal. Aiso boboson, aiso bos, aiso oho do ongo, nga gisom no podi, nga pototongkop di tanah, bos nga videoho, kodimpot kozo doit som pemogunan. Ozon za iziaw oy kinoingan, toy moon za do iziaw no ituhan. Iko kovangan tabantuk di apostol ngavi, mga zodiaw oy Tuhan. Tuhan miampai Dezu. Pemesan manta diabal tabasi tabituan sinuat di Mateo. Di masa muzu memanau Jesus, na kita na disidaw sanguhun kusay pinunganan da Mateo, bandikaw dihamin pampalazan da sukay. O minabos disidaw da disidaw. Tanod dago. O miningkakati sido, om tuminanod di sido. Di masa sido makan dihamin, kanta kay no, do pipia maninimong ngabi sukay, om mamidaw sa ngabi do minikot, da mikaw damping media miyampay di Jesus, om di makikiiya ngabi di sido. Untuk na po daw no kakito di ipares ngabi, minubos ziho da di makikiiya ngabi di sido. Nakwa ituan Diyosu tumakan, miyampay da mananimong ngabi sukay o mamidaw sa ngabi. Kongo na pa di sido nga suminimbay sido. O koni ka itahidas o mamaguna di mangungusap nga kita luo. Ugad o mihon no ilati di bos ngabi.
Nunu ipakedon ko nga kasyanan. Okon ko kahubukan. Totoo tepot no. Dokon komunikot zo da mamaho di tangabasi kaiman nga di memido sengabe. Yabal tabasi di Tuhan. Tabinak ngabi, isay sang Timoteo. Kaya takaw dahil sila na paditing sanghon i-apostle, inoho ni Tuhan Jesus. Aw ya gumo na datahan takaw, kamay di sila diti. Sebab ay sa kazada pinaswat ni Bible na isay, teka ingkwa kapasisan daw. Na kaya takaw na po, na nasuso, teka nahodi sila kapanawm. Omnoho ni Tuhan Jesus, di dumadi sebagai da makikia mentok di sida sebagai dia one of the apostle madi iso mentok di sabe ngabe dia pada mendubuh ada apostle itu temanu di makiki yang ngabe di Tuhan Jesus sang Timoteo kaya takau sida na pangamanimong sukay mentok da takau bay na diti tu kumay da paimpasi dari modern world kemai di millennium tiap keposian millennium na di dabai na diti menimong na pada sukai nga ay sada kepusahan na toko sebab iho na pakalajada menimong sukai mega tia kemazan tax collector kemai di nga ay sada atau kau sungguh kelati. Ngamentok na po da tuhun ngabi da ano kemasan ko, tiya kemasan ko na ba diti nga, ipaimpasi da timpo di Tuhan Jesus. Iho na po manimong da sukay nga, kabazatan ko sa diha. Habi na ko sa mentok di tiya tuhun Jahudi. Habi na, di mentok di Sang Timoteo, to sanguhun Jahudi sida. Loko ta bazatan sa tiha di Sang Timoteo, sebab itiya Sang Timoteo na po, sebagai naman nimong sukay na po, nga kumalaja mentok da tuhun ngabi da Roman. Kaya tako, tiya na po tuhun da Rome ng banting nga colonize di tiya tuhun ngabi da Jahudi. Kumazon na sa tiho na imamalinta di timpo di. Jadi, awanangan, tiap tahun ngabi do Jahudi mentok tiap maninimong na sukay. Tu puimanan pa diha nga betrayal sa tiha ti. Tiap manimong sukay. Ina pagi da auditoy mo ni Sang Timoteo da community. Aw kabasa da mamong tay tumano da katimungan ngabi da tuhun Jahudi. Sa Sunday sida. Ipay walis ngabi daw. Tiya, paganakan ngabi daw nga, aw manimo di sida. Sebab kalaja sida, miyampay da tuhun ngabi da Roma. Ay na pagi, da mentok na kinapamahawan ni Tuhan Jesus di sida, nakatanduhi, nakatak mahik, itiya kaposisyon mentok di Sang Timoteo. Mina da nahon si ko sa sida, mina pagi da tutulus da tinumanod isida di Tuhan Jesus. Pada ngabi itiya no itiya kamoy da message mentok da tukaw itiya da kalamazan da tanaw tagazo da Sang Timoteo. Tu kinay katan ni Tuhan Jesus na pangamaho tukaw da kaposisyon miyampay sida sebagai da iso community. Iso community ikamazon di Sang Tipol di pembahasan kaysa diti dan nombor da tema da gracia di Tuhan Jesus. Isa tinan, isa spiritu. Zato ko no, i-community sebagai da eklesia, gereja, church. Amni kalamazan to ko da bayan diti, manang katawad to ko di Tuhan Jesus, nanuan to ko da gracia diti. Sumambayang to ko. Habi pa ko sa, mantok da sababituhun, i-aw po na katanduhi da di eklesia, ikakalpo da misasanir, posisyon, i-aw tumbazan di Tuhan Jesus, da kongon da is Jeho da oho di Tuhan sumimba di oho di Tuhan da gumuhi da di eklesia biaga di Sang Timoteo.
Azok ni Tuhan keningan sa binangon. Tumasanak mo siya no nakatay mo sa di loti takon sa diyaw. Tubadi tana om kerajaan hangun ngabit tinaw tuhun dumadi mai ti mentok dagay di loti dok position. Azok ni Tuhan keningan sa binangon. Tumasanak mo siya no noktay mo sa dihing anggur takon sa diyaw. Tubadi kebas anggur om kerajaan hangun ngabit tinaw tuhun dumadi mai ti di tinuman dok senumanan sa. Imang sembayang tu ngabe, do ko bukan kom de zungabe, atay manda da di kinaingan, tamat bakas. Termasuk kay malamay kain bago di kandaman di Sang Timoteo, obitan sa Isiyaw do kabukan ngabe, sambayang ngabe Tuhan, ahuduk kozo da makinsian diaw da mintong da otahwad kozo da di Ecclesiano, idisay da katumazan da letogok nu maza di kepengyaan di apostol ngabe, maza di Kristus Tuhan za. I Tuhan miampai Deus. Poin sabata gina mengabi Deus. Kada menak dak padang katawadan ngabi dari Tuhan kinengan datoko. Tetapi tepat dak tunu dama tuhi dite kala jazam ko pemesizan za temoi mo amin damana pa menak dia dak padang katawadan ngabi Tuhan tamat be tua kinengan tabakas kozo maiso kepusan. Tu Isiyaw, gugumampi kambing biri-biri selajul, aw mengiduan di pananu nga maza di apostol nga balakatan, paintamong di mga muhig di tamoy mo. Mo'y daw palinta na da di santab gugumampi kambing biri-biri, nasu no daw mamuan di idingan di tanak no. Aming kana, miyampay tasab ngawi am huguan ngawi tasab, miyampay tikon lajang ngawi am pemerintahan ngawi, miyampay sabi abdi magigizon ngawi surga, mukwasa ngawi da surga, humazos koy di hozok pazan nakbantugan no, miyampay ay sa kapusan mangazos koy. Atau tepat bitua kay Tuhan, ito buda sabi kabituahan, itinapogi dari zona da bitua titak ngabis mambayang sikoy, maza da pesandat ni Espiritu no, da ditingabi mega mahabaw matu, may dada di dating ngabi namantok nagay, ditinan za di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk nitimpo da niman patabusoy sida, nasaga ko za da suminuang na ikandasan daw, minanganu sida daloti na minanak na kupunong katawadan ngabi minangakib di ang pinapatak di na makikii ang ngabi daw mos. Ano iti sabi ko ang pangakanan iti tinay-tinan ko ipatakan may mantok Diyoso. Ilahan megadi untuk napongay makan min susadap, nano di siday saban. O minsan po, di minanak na kupanong katawadan ngabi,
Menatak disidoi dan mikiki iyang abidaw mos-mos. Onwa iti sabi ko, panginom na mantad iti. Duitino is saban ni ko, iza di batas kapapagumay sa kapuson, ipatunguan may mentok Diyoso mentok tagumu, mentok di kapahyangan na daw sa ngabi, may na iti dadikan naman dago. Ikatapatan, taham lati na katumazan. Iti na pagkinamasa sa kay malamay di kandaman di kinapatasan ng kinatungagan daw. Matakon sa diyaw Tuhan, iloti na kaposizon, may saban na kapumasizan. Manak na kapanang katawanan ngabi, na nagitan sa kay diyaw na kapadan na dumbangan no, ang manampuan na diyaw. Ohdok ka sa kay das mambayang, adamagi na di tinanam sa di Kristus, o timong sa kinadadan isa, maza di Espiritu tabitwa. Anda mo ay Tuhan, i-eklesia no, ipaintangkop, ipatotangkop, da pamagunan. Obito no Josido, dari kapanuan da tahur sakaday, sa ngavian miyampay di Francis, ipop dagay, John, Bishop dagay, savyavi di fadangavi. Anda mo nogi, ito pinay dagay, inong kaodop, idikhansanan di katungagan. Savyavi inapatay id kasyanan no, tay mo no izyoho, ready ninavaw da vos no. Kasi nidagay sa vyavi sumambayang sikoy, damiyampay di hahangay to bitwa Mary tina di kinoingan. Sankti Joseph Sabodesido, miyampay di apostol to nga bitwa, sa vyavi sankti, inakapaponsikaw diyaw idpo pusto umulan ngavi. Kanon si kinada, di kavasian, da dumadi da sapi tumungkus ngavi, daid kapasizan sa lajur, mangazaw, amang bantuk diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, biampai disido, id disido. Oy kinaingan tama tabakas, di kapisan di Espiritu tabitua, sababi kabantugan kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinay ay so kapupuson. Dadi penuh di mama siam na ugma sa nakpangyaan kinaingan, katamaz ko'y da bombos. Tamaza ay di surga, abitwa na ang ano, bikotang kapamalintano, hizab no ay man na di tana, miyaga na yung kanay na di surga. Takadagay na tadaw diti, alotiza, tasasa nga daw, ang pahyang os ko'y dasang ngabi dagay, miyaga dagay na pupahyang di santa mamuhasa mabandagay. Kanas ko vito da kembastan nga pagkabasos ko na mantantalat. Pagkabasos ko Tuhan sumambayang ko na mantan patitikit talat. Katawad na namanak na pibabasan ng tanang nga binagay. Namasa di sa kanana kosyanan no, pagkabas ka na nato may manamantad dauso, ang paintampasi mantad sabi bikosan ginaba, damasas kay paingandad, di kan sa nanabituhan, am di kay katan di mamasiza Jesus Kristus. O Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostle nga pino, pibabasan timponan ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Kanintong, na dosa nga pinagay, kada di katumbasan di eklesia, no? Katawad na manak na sida, na pibabasa ng pisan, katununan may bahizam, no? Imamama siya mamalinta, montok sa hihinain ay sa kapuson. Ipibabasan ni Tuhan may padiya sa tumay mo? Kano magitatak di tanda na pibabasan.
Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sida, imangido di daw sa ngabi di pamagudan. O bituan ay suntap ako na di makan min susedap di domba. Kanaw sumambayang. Magi dinakandasan kapanampase Tuhan miampai tombo datinoy mo di Sang Timoteo imam masih sebagai datembuhui idhamin daw sumambayang sekoy panak no datamay mo sa Canada da imbaguan di takanan toymon sa mantad di Kristus iminikot da mamaho da konko di tatuhid nga di mamido sa ngabi kumadad kupamasisan. Imamamas yang memelinta mentok sehinaid ay sokop puson. Katabihan gugumampi da menebus sabi hangay bitua Mary da diaw pinatak di kinaingan itanak tuntoy son daw. Da diaw pinahansan ni Mary ikatumbansan daw. Biampai diaw na dadi Kristus da Tuhun. Tabitwa Joseph, da dagay punagi, pakitanay diaw sandi da sanghun tama, o mabitaw sikoy da lahan da posisyon. Bakian way sikoy da grasya, kabinsyanan sinyo, umuhigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. I Tuhan, miampai Diyosu. Tiduku kau na mantok di balakat. I kinaingan, inakpanak Diyosu da mingkakat da ogiot da dipina sungkadan ngabi poing apostol. Aus kau kuzona da membalakat Diyosu,
Masa di kebosian tengah bantuk di apostol tebitua, i apostol Sancti Mateo. Omisido, inok pemenod Diosu miampai di kepengiaan pemitanan di apostol ngabe, mamanadina da Diosu, il sibo do kemuhigan Diosu, do sasi ngabe do di katapatan id paghu do sabiabe. May damaza di kepekinsianan di apostol ngabe, ketungkus kau nada di tanah uhyan selajul, tu maza do kepengiaan dia hak, kasanganuh kau do giniot do ketumazan. Ibalakat di kenengan tabakas kozo itama amitanak di spiritu tebitua sumandat ndada Diosu tumimpon miampai Diosu sahihinait. Ugadno pabalono yabal tabasi di Tuhan.